Včera predpoladňom u prostorijov Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacoh umetnik Vladimir Njaradi svjatočno pridal svoj podobovi maljunok pod nazvu Rutenijan. Toto pridavanje maljunku rezultat pozitivnog odvitu Ministerstva za kulturu i javne informovanje Republiki Srbiji. To bol konkurs za finansovanje umetnických díloh z oblasti vizuálnej umetnosti i podzikovni sme i ministerstvu i vladovi, že sme še prijavili, že sme dostali to ti sredstva, že bi zavod i jeho prostoriji boli zbohaceni z takim umetnickým dílom. Mi čest, že Ministerstvo za kulturu, odnosno ih komisija, ktorá zašedala i prinijesla odluku, že jedna čast podovojih robotov od poznatih mena z podovojih oblasti u Srbiji odkupi za određene institucije. Dilo Rutenijan predtým bolo vyložené na 47. majskim salonu u Beogradze, jak i u hiži kralja Petra. Popri toho maljunku vlado zavodu podarovali 6 grafiki tiž zo ciklusu Karpatski mit. Popri u zavodu Njaradijevo grafiki zo toho ciklusu nahodzaše i u Horodskim muzeju u St. Nikolasu u Belgiji.